Ken pe Panaun ning grasya mamagus king gamat mo, malaray na ning banuat yato, malen ke ka maniga po, king ninyo Jesus, anak mo, bendisyon ibigay ka ring tao. King Panaun ning kasakitan, baleni ikaing santunan, kas ngawanya kekong darayan, salat grasya nebang King anak mo, lapit mo kesana, idwang mo ing pakalulot kalam na. King balayang maniat sa uke ka, mamilatan ka, kekeng Hindu, apis ni King Diyos si Daud, patulunan ning akong grasya. King anak mo, lapit mo kesana, idwang mo ing pakalulot kalam na. King balayang maniat sa uke ka, mamilatan ka, kekeng Hindu, apis mi King Diyos si Daud. Hindu ning divina grasya, mo'y sa upot ke kami, Sa upo ke kami. Salamat Panginoon sa iyong puna, misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang
siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong ulat. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Daang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong pula. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami,
nyo. Pag-amo-amo mikeko, king lupigan esa na ning Diyos, at ika, prinsipe ring hersetos ning banwo, king upayang tinggap mo king Diyos, patulungan dungan me king infierno y satanas, pati na ring alawang mga rawa kay espiritong luyon-luyon king yato, at manintun king kasiranda ring kaladwa. Amen. San Miguel Arkanghel, ipanalangin mo kami. O mapamakalulu, ampon na pagmalasakit tay pami, lalapit kami keka kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi keka ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amegdalang dakalakasakitan kaya kami at may kamatena karing dakalataw. Adwan ningini keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod at yatchat mi kaya kami ing makaulong mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapuning pambansa at lokal, ban mamilila at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit at inggawan daiti makasalikot at buod mong para king kapakanan ning memalen. Bendisyonan mo ing sablang makapagkapilit ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo impamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela, pakalaman mo lang alanggang kapainawan, detang miyang nabye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a Panaun. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla, adon makasawop kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, pauli na ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, Mikabyus kaming alanggang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayran na kami, king pamagbayong biye at kabanalan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanalabalalan na induning Diyos, masanay pesawili, ingaklis mi keka, king kagulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan na Birhen. Induning Divina Gracia, San Jose, San Rafael Arkanghel, San Roque, Santo Padre Pio, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Luklok tamo po saglit.
Greetings of peace and prosperity be with you all. Speaking at this moment is Reverend Monsignor Jose Yulacap, Parish Priest of Our Lady of Grace Parish, Mabalacat City, Pampanga. It is indeed a grace-filled day where I am once again here to extend an important message to you. For the past 2 years, we have been supporting and working together to participate in the improvement of our church building. As of this year, 2021, my heart is filled with joy, as 8 phases have already been successfully completed. The phase 1 includes the church Ni bells. Maria Kabigting, Teresa Lingadgo, Mrs. Anita Canlas and family, Janice Lingad and family, Leah S. Lingad, RJ S. Lingad and family, Elena Galang Norris, para king makapasubaling kapag nasandari, Jose Pepe Hizon, Elmer Let Villarosa and family, at Paulo B. Pineda. Para ka ring magmasusi king Aldoning Karelang Kebaytan, lalong-lalo na i Marlon Mozada. Para king malagwang kapaldanandari, Joel Miklat, Aurora Bautista, Rosalina Cunanan, Zachary Luther Camato, at Abigail Meneses Pineda. Para king Maldang Kaladwo, lalong-lalo na di Alejandrina, Alejandro, Anselma, Rosario, Juliana, Marcela, Jose, Agustin, Amelito, Catalino, Macario, Leon, Aurea, Ignacio, Sotera, Felix, Isabel, Fred, Antonio, Junicia, Rafael, Belen, Luz, Leonor, Salome, Lucas, Consuelo, Dennis, Lilian, Isabel at Bernardino, Carmen, Esteban, Ernesto, Telesforo at Olimpia, Bartolome, Librada, Rosalinda, Abelardo, Alfredo, Roy, Francisco Jr., Fernando, Emilio, Freddy, Porita, Pedro, Eleuterio, Bernardo, Bienvenido at Asuncion, Etiqueta, Emelita, Royland, Arnold, Maura, at ding Maldang Kaladwa king Purgatorio. Includes the public restroom. Phase 3 includes the retablo. Phase 4 includes the rectory. Phase 5 includes the sacristy. Phase 6 includes the stained glass. Phase 7 includes the church patio. And phase 8 includes the church front door, which also serves as the jubilee door of the parish. Alongside these spaces is the enhancement of the Ministry of Social Communications. Its visible progress started from the usage of PowerPoint presentations, followed by the utilization of smartphones, then the use of video cameras during live streams through the vMix application. At present, the sense of fulfillment remains formidable, as we are now taking a bigger step of utilizing PTZ cameras for our live streams. The developments that I have mentioned were made possible through the unified efforts of the Parish Pastoral Council, Parish Finance Council, sponsors, benefactors, friends, and parishioners of Our Lady of Grace Parish.
With that, I am heartwarmingly extending my gratitude to all of you. After 2 years of working together for the improvement of the parish, we are now on the 9th phase, which includes the parish function hall. The function hall is an essential feature of the parish, since it is where we can hold important activities and cater meetings. However, as we move forward with its construction, it is important to note that there are certain finances needed to sustain its production. With this, allow me to humbly introduce and appeal on your kind hearts to help us in the Calam at Gracia raffle draw. The proceeds of the raffle are allotted for the construction of the function hall. I hope we can continue supporting and achieving the plans and dreams for Our Lady of Grace Parish. We hope that you would continue in supporting the parish by heeding to this request. Thank you, and may God bless you abundantly. Pagmasusyan tayo ang kaduat pulot metong nga Domingo ning Karaniuan na Panaun. Panamdaman tayo po yung presensya ng Ginoo sa altar mo, at doon maging mabungay at makabaldugan ng kaya katamang pamagmasusi, at katanda kayong magkisan metong kim panalangin at pamagkanta. Yung sponsor na po ng kaya katamang miso, i-Irene Lingad and Family, makyabita mo po ngini king pamagkanta king dalit apamuklat.
Hello. Hello. Ilagyan ng igpa po ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka antimurin, Mayab ayabak po kay kayo nga. maya pabok po naman among. Tiyuta na po kay kaduampulot metong ng Domingo ning Karaniuan Panaun. At ing bitbit at darala ng maya pabalita kay katamo nining Domingo ngayon niya pinitang mamilitam. Pilinan tayo yung Diyos at tunay o ding Diyosan kimdietam. Bangkanita pagkandamana ning Ginoo ing kakatamong panalangin, manahimiktas sa guli, ganakan hindi patantang kasalan kay milabas sa paraminggong yan at manyawat-tawat kayo. Agnanagnan ngayon, iyag kasta mo yung kapanisyan, karinde patantang kasalanan. Magkumpisal ko. King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uli may kasala kong bina, king isip amano at dapat at may yalawang kakulangan. Uli nanita yung panagapuko kang Santa Mariang Kapilamang Birhen, kareng sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo ko, King Diyos sa ginutamo. Diyos sa mayupayang tutu, pagaluwa na katamo, at kayong pangapatawa da rin kasalanan tamo, dala na katangan sana, kimje alanganga. Amen.
Manalangin tamo, o tapat a Diyos ning Karaniuan. Karing aldo pamamili, kailangan ming gampanan, ibigay mo kay kaming tetagan parating pipili, king kay kang anak at karing kayang dalan at manatiling malapit kaya. Panwanan may ing masakit adalan, aneng kailangan ming tuntunan, kakit nung nuna kay dalan. Sa pun maging miwas karing alanganin na desisyon, anong sapat ing kasal pantayanan mi, panatanggap ing sablang maging bunga ning kay kaming pinili. Papanatilyan mo keng parating tapat kapabilatan ng Jesucristong Ginome. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang iba't king libro ng Josue. Tinipon na lang Josue, karin Sikem, di sablang tribo na ning Israel. Inaos na laring makatwa, ring pamuntok, ding ukom, at ding talapamimuna ning Israel. At mintalaking arapaning Diyos. Nga ng Josue karing sablang tao. Nung kayo bisang sumuyo, mamili kayo ning aldo iti, nung kanino kayo sumuyo. Karing aliwang tutunggendang Diyos, asimbanda ring tipumpunan nyo. Karing Mesopotamia, oring tutunggendang Diyos, ding Amoreo, ning labwad, angeni panuknangan nyo. Dapat ako at ing pamilya ko, ing ginu, yaing kaya kaming suywan. Ngarang may kibat ding tao. Emiya kapilan man gugulutan ing ginu, bans sumuyo ka ring aliwang tutunggendang Diyos. Ing ginong kaya kaming Diyos, dilwal nala ring mangat wami, at ikami, iba't king pangayalipan karin Ehipto, at ikit miing mala, adepat na. Iningat na kami, nukeman miras karing labwad, daring sablang bansa, adelanan mi. Inya suywan, miya ing ginu, uling iya ing Diyos mi. Ing amano ning ginu. Salamat king Diyos. Dalit apakibat. Pilasan niyo at akit, ing kaya paning ginu. Pilasan niyo at akit, ing kayapan ning Gino. Pasalamatan ke ing ginu kapilanman. Labi ko, elatok ng pupuri keyo. Ing ginu yang maragul ko. Makirandam kayo at tumula, ikayong mayayalipusta. Pilasan niyo at akit, ing kayapan ning Gino. Lalawin nala at ingatan ning ginu ring matulit. At karelang sayingsing, kayang pakirandaman. Dapat malulam yang lupa, karing tawang darapat pamikasala. At kaya lang lipulan, ban, makalingwan la. Pilasan niyo at akit, ing kayapan ning Gino. Neng mamaus la ring tawang matulid, at pakiramdamano ning ginu, at kakabos king sablarang problema. Malapit ya ing ginu, karetang may nalo, at kaya lang sasagipan, detang milalako kapanayan. Pilasan niyo at akit, ing kayapan ning Gino. Dakaling kasakitan na daralanan na ning taong matulid, dapat iligtas nening ginu, kareng sigalot. Ingatane ning ginu, nanuman ning mapalyari, metong man karing kayang butol, alang mapakli. Pilasan niyo at akit, ing kayapan ning Gino. Ing dewa kan yang makamate,
king makasalanan. Detang masama ka ring banal, tanggap lang kaparusan. Iligtas no ning Ginoo, ring talasuyo na. Alang dugpang parusa, karetang magsantong keya. Pilasan niyo at akit, ingkayapan ning Ginoo. Pamasang ibot, king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Uli na ning kaya kayong pamanggalang kang Kristo, pasakop yu ing sarili yu king metong at metong. Ikayong babay, pasakop kayo karing sarili yung asawa, antimo ing pamisakop yu kang king Ginoo. Uling ing lalaki, ing buntok na ning kayang asawa, antimo ing Kristo, yaing buntok ning iglesia, akayang katawan. At yan naman ing talapagligtas na. Nung makananuneng sa sakupan Kristo ing iglesia, makanyan mo naman ing babayi, sukat yang pasakop lubusan king sarili ng asawa. Ikayong lalaki, luguran niya ing sarili yung asawa, antimo ing lugod ng Kristo king iglesia. Dinawo na ing biyeno para king iglesia, ban mi talagaya ing iglesia king Dios, king upaya na ning amano, kay bat neng lininis at inos. Depat na iti, ban mi yarap ya king kayang sarili ing iglesia, amip nung legwan, alang dungis o kalumpis na anuman, banal at alang kapintasan. Sukat ng luguran ng lalaki ing sarili ng asawa, antimo ing sarili ng katawan. Ing lalaking malugod king kayang asawa, malugod ya king kayang sarili. Alang taong masama king sarili ng katawan, nunepa kanane at si Sesen, antimo ing darapta ng Kristo king iglesia. Dake nakatanga muning kayang katawan, antimo ing sasabyanan ning kasulatan. Uli na niti, lakwane ning lalaki ing kayang tata at ima, at makyabeya king kayang asawa, at ilang adwa, maging metong la. Ating maragul a katutuan, apakilala na niti, ing kaugnayan ng Kristo, king iglesia, ing amanuan ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dingamano mo Ginoo, espiritulo at biye, at ilukeka, ringamanong babye-bye alanganga. Ing Ginoo, manatiliya kay kayo, At keka ang timurin, pamamasa king may pabalitag pangkang San Juan. ligaya keka o Ginoo. Dakal ka ring alagad ng Jesus, sinabi ra, asakit ang sasabyan, nino'y makatanggap ka niyan. Dapat Jesus mismo, balo no, king may bubulungan la,
tungkol kanito. Nung inya sinabi na karela, magugulo kayo pamisip kanite? O nung akit po ing anak ning tao, ang magbalik king kabilyano king minuno. Ing espiritu yung babyebye, alayang aybye ing laman. Di nga manong sinabi ko kayo, espiritula at bye. Dapat ating mapilan kayo ay maniwala. Uling manibat king kamumulan balo ng Jesus nung nino, ring maniwala at nung nino, ing magtaksil kayo at nga na pa. Iti yung sangkan ng bakit sinabi ko kayo king, alang milapit ka na ako subali mo nung buryana ning igpa. Manibat na kanita, dakal na la, karing alagad na, ring pepa yung gulot, at ena may kiyabe kayo. Inya sinabi ng Jesus, karing labing adwa, ikayo man, bisa kayo namang bako. Nga nang may kibat Simon Pedro, Ginoo, keno ke pamunta? At ilo ke karing amanong babyebye lang angga. Maniwala kami at balo minang ngeni, king ika ing banal ning Diyos. Kapatading mayap na balita ning kaligtasan. Kapurian ka o Kristo. Manalangin tamo. Datang ka o banal Espiritu. Datang ka kapamilatan ng masika na ng pamamilatan ning milalablab alugod ning imakulad ang puso ng Maria. Ingke kang pakamalan ay esposa. Amen. Ini pong dindamtamong gospel reading for today. Yapin po yung the last lecture of Jesus on the bread of life. Ni puing tauli lecture ning Ginoo tungkol king tinape nimpye. May gumpisaya po ini kapamilatana ning pamipakana karing 5,000 lalaki king bundok king ilang kapamilatan ning 5 tinape ang pungadwang asan. Kay betang mengan, Denny, ating pagbiitagan, apisipising, karening 5 tinape, pong adumasan, labilang adwang kay. Supposedly, itang bagay agewanan ng ginutang Jesucristo nga ita, karing dakalataw, just imagine 5,000 of them, only men, no, are counted, excluding women and children. And yet, out of 5 loaves and 2 fish, Jesus was able to feed thousands of men. Isipan na ni ginutang Jesucristo denin taon den ikitda ing kabalduga na ning mala agewana karela. Makanyan man alipala alalang ayintindian. Kasi the following day penintunde anyang ikitde
Nga naning Ginoo, balo ko nung bakit paninintunan niyo ko. Paninintunan niyo ko, uling kinabsi kayo nga na. Bisa ko pang mala. Bisa ko pang mangan. Balo niyo, o nga sabi ko kay kayo, aliwa, ing pamangan, ang masasira, ingge kayong panin tunan. Nune, ing tinape, ababye-bye, alanganga, nga nagkarela. And then, he began to lecture them about the bread of life. At sinabi na Karela, I am the bread that came down from heaven. Ako'y tang tinape, amabye, at tinipa, kete king yatu. Ninuman ing mangan kanini, mikabiyayang bielang angga. He who eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. Era sukmaman ing sinabi na. Makanano yung menibat banwa ngayon baluta mo. At yung iba dyan Nazaret, anak ni Jose, ampoy Maria. How can that be? Iba dyan ka no banwa. Dapat sinabi na iba dyan Nazaret. Banwa. Ngara. Keng karelang pamagmuni-muni, pamisip. Biyan na kanuyin kayang sarili, makanano ita. Inumantayin daya na, kanantayin lamana, patya na galang yung sarili na. What does she think of us? Cannibalists? Tabang makanyan, pamisip. Bisang lungub kay isip ang pong pusura, itang sinabi na, that is the bread of life that wells up to eternal life. Nanong milyari, manong maging reaction da, mig-walk out la. Detan da kalataon deta, just imagine, thousands of them, ditak-ditak, and linapit at linto, at tinuki kaya, midala ang timombula. Napunah kadwana, mga mesmerize la, mga amaze la, keng pa mga manula, alalamburing katagang manong laktawan. Burira pakirandaman dyan, pakirandaman. Nyami gugumgumla kaya. Pati na rin kayang mala, milagro, gelinganan ng kayang, king kayang pamanulo, ang puwan pamanabi ka rin demonyo. And now, they are gone. Alanalo. Daimitagan, then nang labing adwa. Beli nga na lang. Inarapaw na lang nga na. Ikayo man. Bisa kayo namang mako. Igayuman, buri kong paimburizan. Igayuman, buisa kayo namang gumulot ka na ako. Nga nang
may kibat Simon Pedro, Ginoo, kenyo kay pumunta. At ilo kay karingaman ng babye-bye lang angga. Maniwala kami at balo mina, ngeni king ika ing banal ning Diyos. Bala mo muari, dindam tayo ingamano ng Yosue. Anyang pulungan nala ding 12 tribo ng Israel kening first reading tam. Nino ing buri yung maging pilinan nyo nga na. Nino yung pilinan nyo? In Diyos at ito o in Diyos at apeke. Kasi atinong kayabe-yabe maliban karela sasamba at manalig karen Diyos. Ngani siguro rin mga influensala rin ng Israelitan din. Karing kasiping dang tao. Nyay Josue. Kitna nala, nino yung buri yung, nino yung pilinan nyo? In Diyos, aminyal ba kay katamo? Manibat ayip to papunta king labwada pangako? O, then, Diyos at the Amorites. Nga nang may kibat Yosue, kami, amponin ka na kung mabilog ang pamilya, alagi ng aliwang pilinan. Nune in Diyos at ito. Diyos, minyalba, kaya katamo, manibat ayip to papunta king labwada pangako. Tino kila naman din tao, ilaman kanu, alalang aliwang pilinan Diyos, nunay Diyos at ito, minyalba karela. Ngeniman, kaya katamong, king panahon na ning pandemya, pukot na nakatamo ning Ginoo. Sana yung pilinan nyo, live streaming mass o personal presence you kempi bale-bale na ni Diyos. Sana yung pilinan nyo ing tapok o ing salpantayanan nyo ing Diyos kaya betaya. Saan pilinan ing kapakanana ning katawan o ing kapakanana ning kaladwa. Orem-pureng malyaring ikutang tamo king katang sarili ngini makayarap tamo king krisis nining virus ausandang COVID-19 virus aawsandang Delta virus the latest of which aawsandang Marburg alinto in western part of Africa recently sano ing pilinan tamo maging matatag ka king sitwasyon amaselan anti kanyan o maging duwag ka kaniting critical times anong nuta mo makayarap ngining kasalukuyan.
mamili tamo kapatad nung sano ing kagatampilinan. In Diyos, amigdalang kagkatamo, o ing kagkatamong sarili, ing kaburyana ning kagkatamong sarili. Amen. Amen. Sasalpan tayo ko. King Diyos, ipang mayapayang tutu, linalang king banwat yato, at ang sa Kristong anak ng bugto nga ginutamo, pengagliking upaya ning banal Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Kapilamang Birhen, lina sa lalang upayang Poncio Pilato, mipa ko king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepaytas sa banwa makaluklok, muna ning Diyos ipang mayupayang tutu. Ibat ka rin nagbalik ya naman keti, banmukum ka rin mabye ang pong menga mate. Sasalpantaya ko king banal Espiritu, king Santa Iglesia Katoliko, king pamisamakding santos, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublilang mieding mete, at king bie alananga. Amen. Jesus, baluno, ing marayu kay katamo atin taong maniwala. Isyagtana ing kay katang kasalpantayanan king credo, king sasalpantaya po. Manalangin tangya ni para karetang elubus, makirake king kay katang kasalpantayanan. Ing kay katamong pakibat, king balang kay dunan Ginoo, ustan mong sunlag kay kaming salamo, hitangan po. Ginoo, bustan mong sunlag kaya kami ing sala mo. Para karing ikristo, metong yamong iba't king panawon ang malambat ng milabas. At para karing manakit kayo bilang ing paing tungol ning yato, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag kaya kami ing sala mo. Para karing bisang magsalita tungkol kang Kristo, at para karing magdulab karing amano ning biye ay bat kayo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag kaya kami ing sala mo. Para karing makapibata karing amano ng Kristo, at para karetang matatagkil king sasabyano, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag kaya kami ing sala mo. Para karing bisang maniwala, at para karetang pagkalungkutan daing makapaniwala, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag kaya kami ing sala mo. Para karetang manakit kang Kristo may git king metong makataong tagimpan, at para karetang magmula ng maniwala king ikristo yaing anak at dandaning Dios, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag kaya kami ing sala mo. Para karing kaya katang kamag-anak at kakaluguran sasalpan tayo. Para kaya katamo mo naman, uling kailangan tapang dakal pasulungan king kaya katang kasalpantayanan. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag kaya kami ing sala mo. Ngayon po adwan tamo yung sarili taong kapagnasan. Ginoong Jesus, bustan mong di na anak yung maragul akasalpantayanan, ningig pa. Ban lumapit kay keka at ikay maging ginumi, manggaman kingalanganga. Amen.
Manalangin kay kapatid, maningkakot kay kayong daon, matanggap yarapan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan ay sana ng Ginoo iting dawon karinggamat mo, king kapurit kaligay ng kayang lagyu, king kaya kataming kasaplalat ng mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, o mapamakalulong Diyos. Inganap ng sakripisyo ng Yesu Kristo, gawa na keng balayan mo. King kekang lugod, pagaluban may kapayapan, at pamisan mo itong ingkekang iglesia. Idiaduan may kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Inginuman tabi kay kayo. At kaya ka At nayo antimuin, rin po suyo. makayat nano king Ginoo. Salamatan tayong Diyos sa ginutang. Iti karapat dapat at matulid. Tunipin, karabat dapat at matulid, sugat at makakabusing pasalamatan na kang sablang penandit. At numan ka rin o ginabanalay pa, mayupayang dito at alanganggan Diyos, kapamilatan ng Kristong ginumi. Kingkekang lugod, binukod mo kami, manipakilala mo kekang karangalan. Agyang gilutan da kapaulan ng kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbalik kay lubkek. Ulinita, ing kaluguran mong anak, meging tao yang kalupami, ban ating kalupaming taong makapagligtas kay kami, king kapahamakan at pangalilikin dalan. Kawamilatana, ring angel ning banwa, iampang da ing karelang panalangin, ning pamanyamba, kabang maagsaya larapan mo, kapilan man. Miyugnesa, ing siwalam king karela king matagumperang dalit, ning kapurian, at ngaming ang kakanta. Tunay-kapin banlogin kayong panibatanan ng sablang kabanalan ulan ito pagpalampumi. Pabanalan mo sa titing ayon ng slag ni Espiritu ban para kay kami. Malalang katawan at daya ng Ginoong Yesu Kristo. Payadaan kusang lubkim pa may lazat kamatayan kinwaning tinap. Kaya pasalamat siya kay pirasone at binyan ka rin kay disciples nga natanggapan niya ikungan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Maganyan mo naman, kaibat ng apunan kinuha ng kalis. Kasi bahin pe, pasalamat kay kadminya ng kalis, karing kay disciples, nga na, ang kapanyay, ikongan at minamkaw kanit. Iti ang kalis ng ganakong daya, ang daning bayo talanggang tipan. Amibu para kay gat parang sablang tao, pangkitang patawaran ng kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanak. Pasyag tayo ngayon ng misteryo ng kasalpantayanan.
Nyangin gaganakan miyo igpa, ingamatayan at pamanyabli ng may biya ng anak mo, raon miya kege din tinapin ng biye, aring kalis ng kaligtasan. Laming pasalamatan kegeng pepalirian magaming, matampang talakadara panuban sumuyo keg. Mapangbabamin ang paggamumo, hingi kami ang sanang may sulusul, king katawan at dayang Kristo, tipunana kami ang tingmetong ning banal Espiritu. Ginagan me o igpahin sante iglesia makalagkanap king meto ya, maniganap yes sa king lugod. Kambini kay kaming Papay Francisco Florentino kay kaming Arsobispo aring sablang par. Ginakan mula naman, din kay kaming ipanalangin ngayon. Minsan pa kayong luptam. Ganakan talang kaya tam personal akayadwanan king gero. Ganakan mula naman, ding anak mong di Eleuterio, Alejandrina, Alejandro, Anselma, Rosario, Liana, Marcela, Jose, Agustin, Amelito, Catalina, Macario, Leon, Aure, Ignacio, Sotera, Felix, Isabel, Fred, Salome, Antonio, Dionisia, Rafael, Belen, Luz, Leonor, Lucas, Consuelo, Dennis, Lilian, Isabel, Bernardino, Carmen, Esteban, Pacifico, Ernesto, Telesporo, Olimpia, Bartolome, Librada, Rosalina, Abelardo, Alfredo, Roy, Francisco Jr., Fernando, Emilio, Freddy, Purita, Pedro, Bernardo, Antiqueta, Bienvenido, Asunción, Emelita at Pauling Miranda, anaus mong meko keriking yak. Ang tiniging binyag, metela kamberang Kristo, mirkain laraman san, ingkayang pangasubling mebi. Ganakan mo laraman, ding kapatid ming pepainawa na at maninayang subling miye, ading sablang miyang unabye. Tanggapan mo sana kimaligayang harapan, pakalulun mo kaya nga. Gano'n kayong karapat dapat magkamit, kimbiyalang ang gabang kambe. Ninwa na Birhen Maria, Indo ng Diyos, kambe ng San Jose, at kanyang kalinis-linisan na esposo, kambe ng Apostoles, ating sablang santos at tinupad king malmong kaburian, in kay kabaning Panaun, puri nagat paligayan, kamimilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kamimilatan ng Kristo, kambe at kay pangmayupay, kagawin ng Espiritu Santo, pupurian nagat parangalan, manggaman king alanganga. Ngini po riyan tayong igpamiglalang kay katamon. At siwan mo, isuman, ngayon lakyo akangin kayan ni pangwan inunok at isuli ang diwan ni puri.
Ikaw isugami o Gino, king sablang marok, malugod mong paggaluk, ing kapayapan king Panaun may, panking kasaupanan ing kekang pakalulo, parati keng may kawus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kamben maligaing kapanaligan, king panyatan ni Kristong kegaming talapangaos. O Ginoong Yesu Kristo, as sinabi ka rin kayong apostol, ing kapayapan lalakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko, babye ko kay kayo. E mo sana balikdan din kay kaming kasalanan, nanilwan ming kasalpantayanan aning kayong iglesia, at pamayapan me, ang panbilog nagpangking kaburian, igambiyat magari manggaman king alangangga. Amen. Lugod at kapayapaning ginamantabe sa kapilanman kay kayo. At kaya ang timurin. Bakit tapungin, may kakamitong tamo at may kakalugod king Gino. Kapayapan. Kapayapan po. Ngawin ko din Diyos, niyang milakong kasalanan ng iyat. Noon lang mayayaws, kingapuna na ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keko, dapat ek kasmay nga mano mo, kumayap na ako.
Siklod tamo po. Tatak ning mabiye Diyos, o kakong Diyos, kakong malugod day pa, tatanggapan keng mit mong lugod at kapasalamatan in kaya kang divinong tatak ning pamamingwa, in kaya kang kadyosan babalot ning katawan ko at kaladwa, manggaman kapilan. Duro ko kung mit mong pakumbabang kapasalamatan at darawon ko'y matinding lugod at katapatan kaya ka, kakong pakamalan na iba. Pagparalumpu ko, kaya kayong panwalo mo ko at ding pakamalan ko, kapamiliran ng ngiting makapasubaling tatak ng pangako ko, ing biya ko king pamanuyo kaya ka, manggaman kapilan. Kaluguran da ka, pakamalan na iba. Ibiya mo ing pakalulu mo karyatang masakit a Panaun, kaluguran na iba. Darawon ko kaya ka ing katawan, daya, kaladwa at pangadyos ting kaya kang lusok kaluguran na anak. King pamamayad para ka rin kasalanan ning yato, ang poking kaligtasan daring sablang anak mo. Amen.
Lukluk tamo po sagli para karing dita akapabaluan. Ing Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, king kapag nasan na dino na lang pansin din kaya katamong pari, muking kaya katamong Archdiocese nune pati daring pari king mabilog a bansa. Uni na puniting kapag nasan, pasibayo mika second collection tamo po para king bulan ay ini. Kambenanin kapag masosyan ng St. John Mary Vianney, ing santo at patulo ng daring hanggang pari king bawat parokya, pari at magpari. Ring malikum, makaparakila king St. John Mary Vianney Collection. Ing kabuuan ng melikum kanyiting second collection, midalala po king Catholic Bishop Conference of the Philippines para karing nialawang proyektuno ng Episcopal Commission on Clergy. King lagyo na po ning kakatamong kura paroko, iyamong Jose Yulacap, at ning kayang kayabing pari, iyamong Ervin S. Garcia OP, at ning Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, ipayabot miing kapasalamatan karing kaya kayong saw. Pasibayo po, dakal pong salamat. King milaba sa aduang banwo, may yakit, ing pamisasan metong at pamisaup-saup keting balayan ng apong grasya. Kapamilatan da rin niya ilawang proyektong makaparakil king pangasamas ng kakatamong pisamban. At ngeni, antita na po atsyuta na po king kasyamadake nung no ka rin kasalungsungan niyang masasamas ang parish function hall ang magamit para king pamitipon at may ilawang bagi ang makasaw para king ikasulong ning parokya. Uli naniti, anyawarin mi po ing kaya kayong suporta king kalam at grasya raffle draw, ang maglayong sumaw, king pamangailangan pinansyal, ni may sabing proyekto. Malyari tala pong lapitan ding church volunteers, ang makapwesto karing balang exit doors ning pisamban, maglimos raffle tickets o mawus karing makatuking numero. Brother Alvin Macalino, 0917-561-5826, o kang Brother Rel Castro 0935-720-2461. King lagyo po ning kakatamong kura paroko, Monsignor Jose Yulacap, Reverendo Padre Ervin S. Garcia OP, ing Vicario Parokyal, Parish Pastoral Council, Ampon Parish Finance Council, payabot niyo po ing maragula kapasalamatan karang hanggang magmasabal at magparalang saup king miyalawang paral. Bamisunduing tagimpan para king kakatamong parokya. Manano na sanang ning mayupayang Diyos ing balang mablas king kaya kayong kayapan. Uri ka po sanang i-follow up, sinabi ng commentator, tungkol kani pong kakatamong pagawang parish function hall at yun po kaning bandang kaili. At ngayon po asisilip yun agya makaluklo kayo, uling napon nakadwana, pakakabatla po rin, etaya kakit ngayon akakitane, makabuklat la po rin awang, yapin po yung parish function hall tamo, akasalukuyan pagawa, hopefully, iti sana mayari bandang October niya po. At parabang kanita, mayari ang lubos-lubosan milunsat yang ing parokya raffle draw at dempon tickets mga distribute la po ngayon kasalukuyan bala mo at anong magkamali ating raffle tickets ken amalyari yung kaya kayong puntalan detang tatalan keni, detang in charge keni, bang ganita makasali kayo. Balo ko, maralas asasangkan tamo ngeni pandemya. Meaning, masakit, imbye.
Oning tandaan tamo, itang sinabi ng Saint Mother Teresa of Calcutta, give until it hurts. Nga na, give until it hurts for the sake of the finishing of this function hall. Ini po na ako. Take note, this is not mine. It is yours. Kaya kayo po ini, po, nung mayari po ini, ikayo po maging matula kanini. Sana po, po, pakiramdaman tamo ini, kapanyawsan ng apong grasya in through me, po, kapanyawsan ng apong grasya. Bang ganito, iting function hall, kasalukuyan magagawa yung mayari po. At sana, aliwa mo ikayo saling raffle tickets nun mamye kayo sumap kayong mamye kareng aliwang tao, kakaluguran, kamag-anak, kapamilya. Dakal pong dakal, asalamat. Talagad tapo. Manalangin tamo o Ginoo mananasanang iting Eucharistia, pasalungan na karing pusumi ing pakayap ng upaya ning kegang lugod, antabayanan na sana at panimunan ing kegaming pamagkapilit munye tula kek karing sablang bagi. Idingan adwan mi kawamilata ng Kristong Ginoo. Amen. Siyang sa Panginoon, lihim purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag ang dutang kaligtasan. Siyang kayo sa Panginoon. Ginuman tabay kay kayo, At kaya ka ang timurin. medisyonan na kayo ng Diyos, ingigpa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa, mayari na may kayo king kapayapaan. Salamat, King Diyos. Virhen kwe Panaun ning Ginoo, grasya mamagus king gamat mo, malare ning banuat yato, malen ke ka manigapu, king
ninyo Jesus, maanak mo, bendisyon, higit ka ring tao. King Panaun ning kasakitan, baleni ikaing santunan, kas ngawanyay kekong daralan, salat grasya nebang ngalingan, ikaing tulang at ligaya, tinganggap magpayapon keka. Patulunan mi apong grasya, King anak mo, lapit mo kesana. Itwang mo ing papalulot, kalam